Nankumbhala umvangeli entabeni yaseSinayi uyakhuleka ukhulekela ibandla wakhanyisa ibane eziyisikhombisa wathi Thixo siyahlaselwa siyaminza siyeduka kumnyama ngenelela umvangeli entabeni yaseSinayi uyakhuleka ukhulekela ibandla wakhanyisa ibane eziyisikhombisa wathi Nkosi siyahlaselwa siyaminza siyeduka ngenelela ukuphi bayishaya isifuba bangakholwa bathi bangcono kunathi thina esikholwayo bathi bona masebedakiwe bahlabelela ingoma zokholo bezizwe besenkosini kanti thina masisesontweni ngeinhliziyo suke sihlelo kumbi esizophuma sikwenze kwabanye abazalwane ngemva kwenkonzo manje tshela mina kuba nongcono isidakwe esiphethe ibhodlela likatshwala kodwa sicabanga ngoNkulunkulu kunekholwa eliphethe iBhayibheli kodwa licabanga uSathane silambile esiswini silambile futhi nasemoyeni isiphetho sasezulwini sidungekile sicela amandla kodwa lawo mandla uma ingaveli kuwe awaphinde lapho evela khona umvangeli entabeni yaseSinayi uthi ibandla lonke liyasonta kodwa likholwa ekhala ekhomba amagumba amane nivume kanjani ukuthi abazalwane bekhulele esontweni kodwa bengakhulelanga kuJehova wakhanyisa ibane eziyisikhombisa wathi Thixo qondisa inyawo zethu singahambi indlela zethu kodwa sihambe indlela zakho umvangeli uthi ibandla lonke libhukude emanyaleni umvangeli entabeni yaseSinayi uyakhuleka ukhulekela ibandla wakhanyisa ibane eziyisikhombisa wathi Thixo siyahlaselwa siyaminza siyeduka ngenelela emabandleni sesisaba nokushumayela iqiniso ngoba sizoxosha izoni kwazisa izoni ezinikela kakhulu ivangeli leqiniso lingase libacasule behambe nomnikelo ngcono sibafunza amanga khona kuzokhula isikhwama sebandla sikhathazeka kakhulu ngomnikelo kunemphefumulo efayo khona ufayo la ephakamisa isandla khona uFaro la evula iBhayibheli ubumnyama businqabela inkululeko yakwamoya siseGibhithe ivangeli elinjani lelijabulisa abantu amazulu edangele safala bekumele siphile khona ukuphi nanti ifa lehula idliwa izihlakaniphi sibhekile ebesibabhekile basihlamukile endleleni ezindlebeni sicela ukuzwa wena Thixo umvangeli ekhuleka uthi sibona iMnazaretha isimhlophe kakhulu udlila inhliziyo zabanikazi liyafa ibandla ezweni basho kunye ezwini usho kunye Thixo omunye wamise enkonzweni ngoba nakhe gugelwe izevatho kwathiwe ijoyini yakhe iyaphoxa yehlisa isithunzi sebandla kusobalalela ivangeli selingalabathize thina singenamala sazi sizokhonzaphi ebekumele bekhulisa ibandla ibona bakhipha abantu ebandleni Thixo siveze ukuthi unguNkulunkulu noma sekwenzeka izinto ezinhle bazi zenziwe nguwe musu ukuthula baba wasuthula ususidubile na Thixo uthuleleni umvangeli entabeni yaseSinayi uyakhuleka ukhulekela ibandla wakhanyisa ibane eziyisikhombisa wathi Thixo siyahlaselwa siyaminza siyeduka ukuphi ngenelela nankombhalo ngoKagubela chapter 1 verse 1